ka jingkular ka TMC na kabenta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway baprunay an ay jingarap khat ara jarting ka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki papuli ki school sarkar na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka bamenta hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Kumshi benta bandang ai mensi miki samla ki badon jingi di ki kam sports bat kumju bandang penslur ki rang bat ki thei kai ka Khasi Student Union North Khasi Hills District Union hapo ka jingilam u president u samla Ferdinand Kharkamni haga arpho saw tarik uremphang kala kitbok kirwiang ya sangut ki rang kai football na Ribhoi district ki banmi khmat ya ka kunhun Meghalaya haga semi final ka banlong Riyadh Saudi Arabia hadin mikilala banjele kai bha haka 76 Santosh Trophy balapenlong daka All India Football Federation kitei kirangil kai ki kenthop yu donbok lang lingdo nasionong paham sim Henry Ford nongneng na umran yang bernai u Giddels Emli na solang sning u Ronald Kidon lingdo nonglain na patarim sning u Shin Soktung na merdon bat nakaliang ka KSU kom kadak ka jingkit bok kirwiang yi kitei kirangil ekai kila no senyang da ka song pisa dei bari obentalang hendrei bajit ye players panwa mi ya ka sitim kiro kam ka kumba sango ye rengi skem ba ane ka khulmat komenta tanlong ka jiksedang lemba ka jupi kita yo ya isu ya ka sap ko jupi lemba ki tomen beber kamtam e bangasim kuteng mai itho kibulaya ya kailang na po jong ka Ribhoi Football United kaba kawai ka club kaba naliam dungi ka seng KSU idan lang bat kawai ki para seng malang bangin kitiu ya ki players le job te kini ki players kaba ngin sim kuteng sama Shin Soktung sama Gaidel Simni dan bok ulang do Henry Marbo nongnen bat kunju Ronald lindo online skem ba lemba jupi ilong kita ki syarat dan fertility ya ki have ki baret ki jongi bat ngit skem ro hani ki por ka ba ki samla ki juyat ya ki jinge ha ki jingsha kushoi ki per Henry ai ba pi ilong kita ki icon namda ka district Ribhoi jungi berkunjung namda rajala jungi sementara jenis te tim ini naga tim dengan Meghalaya tournament dengan 76 Santosh Trophy pangila liok qualify menta saka semi bahkan long Saudi Arabia Riyadh mana menta ngin meet na silong apu tarik buat tim ini te tim ini baru player kila kai ba kamtam nadu ki coach assistant coach baru khaji menta batni site berkamtam bagi player ro bala re musim ila tristam menjo ka tong jog jingjab tementa karena skam bagi lech hero kawai jemut bakat binyo be ka jingjab te menta so kemer ba kum ka tim hi ngila pengkrep ha ngila krep ba kana ngila ban kai ba khamba susu bane ka pal adap kana binyo en po sang jingjab dan ni baru hingile apu sangut ku batim pas ingin kedua historik nilai kai batin kedua percaya ka Punjab jadi mekre lagi lep mekre bahai kala kumba si benai ngel mekre shobeli lekai ste menta ingin dari opor mekre bah sa sisi asni la di benle wajib mekre kala long nadu basdang la pakam mekre bahai perkat be ban leste lekai bah kata he nyo be song job ko menta ngil sangut ambit ngin kedu tamangin num musim me kata kumangir ngila pengkre ngila bun experience player ngila bun higi bati junior bati experience player ngidon lang kata yang combine ngba tim nyo be kata pengin poi bisa kata sing ngim desim thani namar ke punggas tim hi Alicia menta ganti kala khamle bha yang higi player name de tangi bati gi ro la khampen biang ge no sidong adu jaga sa no kale kawan yang setengah kata bagi ngir player ngila kham sosuk nadu kale kawan dan kata ki facilities ki baru ki perbiang lut
dan jing kata langsung siya aku boleh sibun ki sengke siumo kabagala dangkan kan mau ingi kung player an ai jinok senyang ingi de aku boleh sibun dah boleh undang kat kiru unjuk nama kakak kam kejam jong kiru kadang bet kadang kira bet yagi brew yagi senong itau baru hi Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem an ya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.